uyu munsi turareba uburwayi buzwi nka Emofiliya mu cyongereza cyangwa se Emofili mu gifaransa. Ni uburwayi budasanzwe ariko bukomeye bw'amaraso. Umuprofeseri wo muri Afurika y'Epfo nk'inzobere mu bijyanye n'amaraso, muganga Eugenie Mukankusi araduha ibisobanuro kuri ubu burwayi. Ikindi, ese abantu baba bagufi uko bagenda basaza? Igisubizo ni mu kanya. Ni ikiganiro Bunga Bunga Ubuzima gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndi Eugenie Mukankusi, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro Bunga Bunga Ubuzima. Emofili ni uburwayi bw'uruhererekane mu muryango aho amaraso atabasha kuvura neza. Ubu burwayi bushobora gutuma umuntu ava amaraso mu buryo butunguranye cyangwa akava bikabije nyuma yo gukomereka cyangwa kubagwa. Ibyo biterwa n'uko amaraso y'umuntu aba adafite proteine zihagije zo gutuma amaraso ye afatana. Impuguke zivuga ko umuntu ufite ubu burwayi ashobora kuva igihe kirekire ugereranije n'ibisanzwe. Bamwe bashobora kuvira mu ngingo mu buryo buhutiyeho, mu mitsi cyangwa se mu bindi bice by'umubiri. Ibyo bikaba bishobora gutuma bagenda bagira ibibazo byavamo n'ubumuga buhoraho. Ikibazo cya Emofiliya kiboneka ku isi hose. Nk'uko urugaga rw'imiryango yita kuri iki kibazo ku isi ibivuga, abantu barenga 200,000 bemejweho ubu burwayi mu mwaka wa 2020 ku isi hose. Twerekeze i Dar es Salaam muri Tanzania, aho abarwayi benshi nta mahitamo menshi bafite. Abdulsadik Mhina arwaye Emofiliya, ashobora kuva amaraso bikabije, yaba akomeretse byoroheje cyangwa ibikomeye. Avuga ko ubu burwayi bwagaragaye bitinze bimuviramo ubumuga bw'ubuzima bwe bwose. Unaweza ukalala, damu ikawa imetoka kwenye meno, unakuta shuka, mto, vyote vimechafuka damu. Rimwe na rimwe ubusinziriye, hanyuma amaraso akava mu menyo, imisego ikuzura amaraso. Sinari nasuzumwemo Emofiliya, navurwaga n'abaganga b'amenyo. Rimwe ikiganza cyanjye kiza kubyimba ndi muri siporo, ntitwamenye icyabiteye, birangira ukuboko kugagaye burundu. Rimwe na rimwe ubusinziriye, hanyuma amaraso akava mu menyo, imisego ikuzura amaraso. Edison nawe arwaye Emofiliya. Nyina umubyara Josephine Kibaja avuga ko umwana we wa mbere yahitanywe n'ubu burwayi kubera kutabugiraho amakuru n'ubumenyi. Potoka operation ilikuwa kama ni saa 6 hivi mpaka saa 1. Umwana yavukanye uburwayi bw'umusipa bwagendaga bwiyongera. Hanyuma mujyana kwa muganga batubwira ko agomba kubagwa. Sinari nzi ko umwana wanjye arwaye Emofiliya. Hanyuma y'isaha bazwe, umwana nta maraso yari agifite kubera kuva cyane. Indwara ya Emofiliya iterwa n'imiterere y'uruhererekane rwo mu miryango rwo kubura mu maraso impamvu zituma avura, cyane cyane impamvu ya 8. Kuba iyi ndwara yazahaza umuntu bijyana n'ingano y'impamvu ziri mu maraso. Uko ingano y'izo mpamvu igenda iba nto, ni nako bishobora no kubyara ibibazo bikomeye by'ubuzima. Kwa hiyo wagonjwa wa Emofiliya wanakuwa katika zile fakta kuanzia namba 1 mpaka 13. Ikikosekana moja tu, ule mtiririko mzima wa damu kuganda unaharibika. Abarwayi ba Emofiliya rero bagaragaza ibura ry'impamvu ya 8, ari byo twita Emofiliya A. Abo ni nabo barwayi biganje nibura ku kigero cya 80%. 20% by'abarwayi bayo nibo bagaragaza ibura ry'impamvu ya 9, byo twita Emofiliya B. Ariko hari na Emofiliya C yabagaragaza ibura ry'impamvu ya 11 yo kuvura kw'amaraso. Muganga Rwezaura avuga ko umurwayi umwe mu mwaka akenera impuzandengo $100,000 by'amadolari y'Amerika mu buvuzi. Ivuriro riha abarwayi ubuvuzi bunyuranye burimo imiti imenyerewe cyane n'izo mpamvu ndetse n'imyitozo ngororamubiri. Ni bumwe mu buryo bwo gukumira ubumuga bwa burundu. Abdulsadik avuga ko yiyemeje guhinduka ambasaderi w'indwara ya Emofiliya, ahugura abaturage, anakora ubuvugizi ngo abayirwayi babone ubuvuzi buboneye. Muganga Eugenie Mukankusi ni mwarimu muri kaminuza Witwatersrand i Johannesburg muri Afurika y'Epfo.
aratubwira zimwe mu mbogamizi ziboneka mu guhangana na emofiliya muri Afurika na bimwe mu bisubizo. So in short, hemophilia is deficiency of clotting factor. Muri make emofiliya ni uburyo bwo kuvura kw'amaraso, hanyuma mu cyo twita emofiliya A ni igihe uko kutavura kwaturutse ku mpamvu ya 8, naho emofiliya B ni igihe ubwo buke bwo kuvura kw'amaraso bwatewe n'impamvu ya 9. Emofiliya iri mu zo twita izifitanye isano n'imimerere y'utunyangingo fatizo twa X. Ikibyo bivuze nuko abagore bayigira ntibe yagaragara ntinagira ikibatwara, ahubwo bakaba bayanduza abagabo. Impamvu abagore bayigira ntigira ikibatwara nuko ubusanzwe bagira X ebyiri. Aho rero X imwe ikiri nzima ibishobora gusimbura yagize ikibazo, ibyo bikabarinda kurwara emofiliya ikomeye. Nubwo navuze uko ariko hari abagore bazwiho kuva cyane kimwe n'abagabo barwaye iyi ndwara. Emofiliya mu by'ukuri ifite ubwiganze bumwe ku isi hose. Aha turavuga umwana umwe mu mpinja 5,000 ushobora kugira emofiliya A, hanyuma umwana umwe mu mpinja 25,000 akaba ari ushobora kugira emofiliya B. Kuvira amaraso mu mahuriro y'amagufa akenshi bizangiza inzira z'iteranyirizo z'amagufa, hanyuma bitandukire n'amagufa byerekeza ku kwangirika burundu kw'ingingo z'aho amagufa birahurira. Birumvikana iyo uviriye mu rugingo runaka bw'umubiri bwabo, bwonko, ijisho cyangwa umunwa, uba ugomba guhura n'ingorane zijyanye n'imikorere ya rwa rugingo. Mu 2020 twatangaje uburyo bwa prophylaxis nk'uburyo bushya bwo kuvura ku isi hose. Ibyo bigakorwa ukumira ko kuva bibaho. Tubikora dutanga ya mpamvu ya 8 yo kuvura yaburaga mu rwego rwo kuzamura urwego rwo kuvura ku buryo umurwayi atazajya ava amaraso nta mpamvu igaragara. Ubu dufite ubundi buvuzi bwiyongera kuri ubwo bwo gusimbuza imisemburo, urugero nk'ubuvuzi ushobora gutanga binyuze mu ruhu butari nk'iyo mpamvu yo kuvura, ariko nabwo butuma amaraso avura bugakora umurimo umwe nk'uw'impamvu ya 8 yo kuvura kw'amaraso. Bikunze kuvugwa ko tuba bagufi uko tugenda dukura, ariko se mu bijyanye na siyansi ibyo koko nibyo cyangwa si byo? Igisubizo cy'inzobere ni yego. Turagabanuka mu burebure uko tugenda dusaza. Nk'uko ikigo Cleveland Clinic gifite icyicaro muri Amerika kibivuga, gutakaza santimetero nke mu burebure ni ibintu bisanzwe uko tugenda dusaza. Ku gihe cy'imyaka myinshi, uduce turi hagati y'amagufa y'urutirigongo tugenda tugatarara, n'umwanya hagati y'ingingo ukagenda uba muto. Abagabo bagenda batakaza hafi santimetero 3 hagati y'imyaka 30 kugera kuri 70. Abagore batakaza santimetero 5. Cyakora kugabanuka mu burebure ku buryo bugaragara uko umuntu agenda asaza bishobora kuba ikibazo kirushijeho gukara kubera indwara ituma amagufa atakaza uburebure, kandi bikanatera umuntu kuba yavunika mu buryo butunguranye. Cyakora impuguke zivuga ko kurya ibiribwa bikungahaye kuri calcium na vitamine D nk'ibituruka ku mata, imbuto, imboga bifasha. Ikindi, gukora imyitozo ngororamubiri buri gihe, by'umwihariko guterura ibiremereye no guhagarara umuntu yemye neza, bishobora kumufasha kutagenda agabanuka mu bijyanye n'uburebure uko agenda akura. Uko abantu bagenda biga kubana na COVID-19, ni iki tubona nk'ikibazo gikomeye cy'ubuzima aho dutuye muri iki gihe? Ni iki dusanga cyari gikwiye gukorwa? Bamwe icyo babivugaho. Ikibazo cy'ubuzima gihangayikishije iwacu ubu ni malariya. Yica byihuse cyane kandi abantu benshi ntibayisobanukiwe. Ibura ry'amashanyarazi ribangamiye abantu kubera ko ahenda, ariko kandi banabangamiwe na malariya, tifoide na diyare. Navuga ko ubukene buza ku mwanya wa mbere aha muri Nigeria mu buryo bw'imitekerereze. Mbona abantu benshi uyu munsi barwara indwara zitewe n'ubukene buri hejuru mu gihugu. Cyane cyane malariya, kubera ko hirya no hino huzuye umwanda mwinshi ndetse n'imibu iri ahantu hose. Uduce tumwe twuzuye ibihuru bikurura imibu myinshi irumana igatera malariya. Igikwiye gukorwa nibura ni ugutera imiti igihe cyose kugira ngo imibu icike, no gusukura amazi byafasha cyane.
hubakwa ibikorwa remezo bifite ibikoresho byose bikenewe mu gupima abaturage. Ahari minisitiri ushinzwe iterambere ry'imijyi ku rwego rw'igihugu akwiye kujya akora amagenzura ngo harebwe ko abantu bagera ku isuku n'isukura bihagije. Ndatekereza gutera imiti. Abantu bakwiye kwita ku bidukikije kugira ngo bihore bimeze neza ku buryo natwe tugira ubuzima buzira umuze. Mu majyepfo ya Malawi hatangiye kuboneka abarwayi ba korera. Abayobozi bashinzwe ubuzima mu gihugu bavuga ko iyi ndwara yaturutse ahanini ku myuzure yatejwe na serwakira yo mu nyanja yiswe Ana yibasiye Malawi mu mezi abiri ashize. Abantu barenga 30 banduye korera muri Malawi kandi hari abo yishe. Minisitiri w'ubuzima wa Malawi yavuze ko hatanzwe umuti wica udukoko mu miryango yahuye n'indwara kugira ngo basukure amazi. Uyu muyobozi yavuze ko hanatanzwe amakuru y'uburyo bwo guhangana na korera ku bantu bose binyuze mu buryo butandukanye bw'itumanaho. Korera ni indwara irangwa no guhitwa, iterwa no kurya cyangwa se kunywa amazi yandujwe na bagiteri. Iyi ndwara ifata abana n'abantu bakuru. Iyo itavuwe neza ishobora guhitana uyirwaye mu masaha make. Ni indwara ikunze kuboneka mu bihe by'imvura. Umuti wo gutera mu mazuru uhangara virusi ya corona wakorewe muri kaminuza ya Northwestern muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika ushobora guhindura ibintu mu bijyanye no gukumira ubwandu no kuvura COVID-19. Ibindi kuri iyi nkuru. Kelly Callahan amaze imyaka myinshi akorera umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Kata Center mu gutanga ubuvuzi n'imiti ku bantu barwaye indwara zititayeho uko bikwiye muri bimwe mu bice byitaruye kandi bishyuha cyane kurusha ahandi ku isi. Impera y'inzira si aho abantu batuye. Ugomba gushika kure ukarenga n'aho wabona nk'impera ugatanga izi nkingo canke iyi miti. Avuga ko uburyo bwo kubika imiti ngo igumane ubukonje isanganywe atari yo mbogamizi gusa. Imiti yongerera umubiri ubudahangarwa iragoye kuyikora, igahenda, akenshi ikaba igomba gutangwa n'abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi. Bamwe mu barwayi ntibaba bashaka guterwa imiti binyuze mu nshinge. Izo zose ni ingorane zugarije abakozi bo muri urwo rwego bagerageza gutanga inkingo za COVID-19 hirya no hino ku isi. Ikintu cyose cyokorwa mu kugabanya ibibazo n'ingorane biri mu gushikiriza inkingo ahabigenewe. Ibyo ari nabyo umushakashatsi Michael Jewett arimo kugerageza gukora. Bishobora kuvugurura uburyo imiti irwanya virusi igezwa ahagenewe. Hamwe n'abo bakorana kuri kaminuza ya Northwestern ku bufatanye na kaminuza ya Washington bifashishije ikoranabuhanga bakoze umuti wongera ubudahangarwa bw'umubiri imbere ya virusi ariko ucishwa mu mazuru mu buryo bwo gupuriza. Ikidasanzwe kuri uyu muti twakoze nuko watanze umusaruro mu kuburizamo virusi zose zari muri iyi mbeba. Igerageza ryerekanye ko umuti ucishwa mu mazuru urushubukana imiti yongerera umubiri ubudahangarwa iheruka guhabwa uruhushya rwihutirwa n'ikigo cya Amerika gishinzwe ubugenzuzi bw'ibiribwa n'imiti. Uyu muti wagaragaje gukora igihe kinini gusumbya iyo yindi kandi ugabanya cyane ikigero cy'ubwandu. Umwihariko ni uko ushobora kuvura amavirusi icyarimwe no kuyakumira. Intambwe ikurikiyeho ni ukwemeza niba unakora neza ku bantu. Urahendutse mu kuwukora, ntusaba gutwarwa mu bukonje kandi umuntu ubwe akaba yawiha bidasabye muganga. Tumaze kugirana ubufatanye n'uruganda rukora imiti kugira ngo rudufashe kuwugeza ku rwego rwo kuwugerageza mu bantu. Avuga ko ibyo bavumbuye bishobora kuzagira agaciro mu guhangana n'ibyorezo bizaduka mu bihe bizaza. Ndatekereza rero ko ibintu byose bigize ibyo twabashije kwegeranyiriza hamwe bishobora kuzakoreshwa no kuri virusi z'ahazaza dushobora kuzahura nazo. Ibyo bishobora kuzana impinduka mu buvuzi bwinshi butandukanye hatari ku bwoko bumwe bwihariye bw'indwara. Kugerageza umuti wa COVID-19 ucishwa mu mazuru ku barwayi bishobora gutangira bitarenze impera z'uyu mwaka. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona mwabisanga ku ijwi rya Amerika kuri wa3.radio.com. Naho dusoreje ikiganiro Bunga Bunga Ubuzima munsi naho utaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.